two types of funding. Okay. Na actually reke juge 3. Todo imwe ni capital. Ota gukorwo ni urenda ku expand. Na ndukiri na mbeca icio ati wahuthira ici ni ugukwama. Wahuthira profit yaku yothe ni ugukwama. So you need some additional capital nigetha u expand. Number 2 itagwo post harvest management. Ati ni ukumenya by the way for every 10 ndaigua wagweta marigo ati every 10 marigo wa harvest matano ni mathuka. Nona so we try to mitigate that post harvest losses. Number 3 tuheanaga mbia cia value addition. Ati wokorwo wina avocado ciaku ri kana wina nyanya ciaku rari mari na ni urenda riu gukorwo uthiete hau iguru hanini ni urenda guthondeka avocado oil kana ni urenda guthondeka tomato sauce, we give you money for that value addition service. Yeah. Kaundo na kawindo kega tondu hau ha urimi ri nona ona loss to mwaka ikorwo ati ni loss ya we muhunda no gethe na ukorwo wina very good harvest. But if half of it is going to spoil because of ugigakinya thoko, that transportation, even the way you harvest, ugikendia, if 50% ni irathukira hau at the farm gate ri ndukire biashara-ini. Ndaruta wira muingi weka ni tuaine kambereria. Ngire gitonga. Etahala. Ngire ngatira. So actually ado ne besa ici magaga taru ni ukora nginya mundu ena mugunda munene arimaga nyanya no angi maciendagia taru hiuru tweku tondu nyanya ici ciarikia kwiru andu uria ngika no taru andu mena knowledge tio no manyitane andu eria atatu moigeru ni tukwambia guthoreka tomato sauce ke tuthi kuria gwa KDC twethe milioni ta 20 na iyo ni opportunity njega muno makiria ya andu menda kuriria indu ta ng'ombe onao ni tondu na nguku taru ni ndithagia nguku riu cia matumbi kana cia nyama ni riu nona he sometimes ugakora ati maybe uge transport matumbi maku ri ndereba ni ya guthamba haria kana pothole ukaigwa ni ati 350 so probably you need a transport a good transport system. Ugoka ugatwira ni ingikorwo ndina ka truck ke gagathondeketwo in such a way it's specialized gukua kama matumbi maya makwa ri ni ndira reduce the losses that I am getting at as of now and we are able to finance you for that. Na ni ndegwa wauga no tugure ka machine ga guthondeka tomato sauce ni tugokoragwo na line ya India etagwo India Exim. No munyitane hau hanyu ituraini rianyu tariu takuria kirinyaga ni nyonaga nyanya nyingi muno ugakora andu acio maybe in that village no nyanya mekaga atia no manyitane muke mugatiriri ntona ke a good machine ikuria India ikureho nginya haha na mbeca icio cia India Exim na muthondekage tomato sauce ya kuma ku Sagana. Mamitage kirinyaga tomato sauce na engedia kwendia koguo mutuko muna mutatara ucio complicated na mundu akiona mbeca. We try to simplify as much as possible. Nigetha na mundu wa hari athiri no akorwo ena ability ya kumenya una aria na nitoyaga andu moratorium ati ukauga tutanajia kuriha mbeca ici ri ukuhe kahinda kaigana atia gakwira ngukuhe miaka 2 wefange no ucoke uge ndunateithika ni muraruta wira mwega na nikio tuga atiriri sometimes no wega kurora mundu uria uraruta wira to no to focus na miene ria mwira utararutika na andu angi maratongera thirikari ni kwena aria marathondeka mbio na thaici fegi ndireigwa guku River Road cihinguraga 6 ati ndaigire he mundu waikia 300 ndaigire cia rucini ni ugukora mundu ungi ndari arokira aria toro na no ararira gutire mbia oh, there's always a good side to the story. Yeah. Ugu no muhega mundu kiombe gurufu kana no juke de wiki no tuke na gurufu is it that all around business to hega business. Okay. Kogo wokoro whether de wiki kana turingi yeah
we appraise you on the level of the business. Yeah. Fatane gori na kindu ya ukionania. Exactly. Igire muno muo. Na andu acio twaheanaga ona tutari collateral. No andu aguku ri. No paranya. Andu aguku human being. Ndumenyaga kuthiaga atia tondu uria utari na kindu gya kunyitiriro ri niwe atarihaga. Tondu ngimenya muhunda aku ni wathie ni ukuriha thiri ucio ugwitungumania muno lo amenya re acio la guti kindu gya komena kio matiuke manjoe mathitange la bado are kwa ngoma makwiraga maundu akwira nginya matware kwa saitani Faith ndenda uhorogie andu aria me real estate gikuyu kingi ki mwena wa niguo na ona andu aingi ni maratongera migunda-ini muno uhorogie real estate mutwarithagia andu atia ni mbeca cia kimuheanaga cia kugura cia gwakai how do you okay riu mwena-ini wa real estate ri tuheanaga again for value addition koguo tutirakuhe cia gwaka nyumba okay ati ugure mahiga wake nyumba tukuheaga gukorwo urathondeka mirango okay ukenderia andu acio marathondeka manyumba mau kana wina tiles okay uthondekaga kana wina ona getagwo atia lock ino ya anything that is needed in the house madirisha anything so long as we nduri contractor okay no ni urathondeka indo cirabatara kana ndronire ona housing ni marenda andu wewe na kindu gya ku supply uka turehere eni kuko mu focus muno na mwena wa andu aria mara supply ni njuke thondeke kindu kairo roko mirango nyenderia andu acio na tondire na hoti wa guthondeka indo icio na kwandika andu acio ngoka mukahe mbeca exactly au ni hega no turathio riu ni uguka maita maita tugutonga ndenda waririe andu aria tha ici maraigua ta give it up na aria maraigua ta matari na handu ha kwambiriria angi ni iritu anini angi ni anake anini ungimera atia ingimera don't give up tondu the most important thing ri ni gukorwo wi muoyo nduhana urio muku ucio ndari option ni akuite no wi muoyo you have tomorrow no na wahuta umuthi ri witikire ndukahute wiki ngima start small no menya tutiendete go start small wakorwo ni urona ati he story ndaheagwo ngirwo riria ithui twatumire campus one of us ndagite wira koguo hau ri akianjia kurehe ici cassava agathondeka crisps icio ta sweet potatoes indo different crisps ici citoekaine muno nona akianjia na small kwenderia in the estate na kwenderia kiosks iria cie kuu riu athondekaga ena big factory just from starting maybe kwendia bagiti 10 no hau no asina angekuhe story yake no asinaga mbembe no endagia thwiti o hau in that cashed na ni mundu ina degree na tokorwo kwao marauga atiriri uyu ri athomithagio nigetha acinage mbembe ta ithi no tondu ni ajirie with what he had because if you look you have something gutiri mundu utari na talent ngai ni atuhete ithuothe something that you can be able to start roka town tene urore wone need eha wone guku igithie una wakorwo ni fia uraheo ku ndukauge ni marihaga peanuts reho peanuts icio but grow in experience tondu uguthie ku kungi makurie when experience hana atia umere kuria ndari na mawira matatu ndekaga kina magakwira turenda mundu toyo so we etako kujituma tugaga kujituma kila mtu ajitume riu toka kuria kwa KDC no menya tugwetwo gukuonete Kameme mauge na nä tå kwä rä irwo mbeca icio na nä twagira tå gå cigä må no na nä twacokia ngatho na nä tå gwetha mahinda mangä na nä getha tå korwo tå gä kä aranä ria nä getha å korwo gä tå teithä rä ria kå gä a knowledge ya å rä a tå ngä enjia biacara na twä rå gani kiugo kä a må thia tå kä inå ka mbeca ici ti cia andå a Nairobi peke yake anybody wä kå rä a Murang'a wä Nyeri wä anywhere Meru nginya na Nyandarua å
onokorwo tutire devolved ri actually gwira kuri maofisi mwira maofisi maybe ukuru gwikana no tutire devolved but you can always even find us on digital twina my emails no hure thimu so that when you come uroka tukwirite application yaku riu ikinyitie handu no mwaka uke so that we move to the next step na ingenda kuga nie ndire ndandikwo ngoretwo ngiria thigino yakwa na ti ati ne kuga ndikwenda wira no ria situation ya ngorire uguo na riu ndiye kana okorwo ni ndandikirwo kana ingikorwo hau mbere hanini kana ingire thutha so everyone's situation ingenda kuga biashara is very sweet na no ikorwo very bitter yendaga mundu focused na mundu uramenya hau waga kuruta wira ndukuria koguo let's be entrepreneurs, let's try and do what we are passionate about. Tucokia ngatho muno ati biashara no mundu agitonga na ihenya wira kwandikwo ndugitonga githemba tondu okorwo rihagwo magana meri ndugikorwo na dream ya magana matano ukuruta ku matano no mothe wahota kwaga mbia na rucio ugie deal ya magana matano deal ya fiu ya itari ya maigirira thank you ona ndugu andu magana macio meri matatu na ndo ta director chamu guti andu isi ukona riu opportunity cikure biashara ine muno biashara ni njega na niyo actually as Kenyans ni tukoragwo na hasu nyingi una ndiramenya wena kawira rutaga handu to guku gwa Kameme ni nona koguo reke tuthie tuki improveaga nginya riria ukahota ku employ 2 or 3 other people thank you so much ogera muthenya mwega unawe thank you Roga muno makiria tuguciraga na ndagitari Faith Mwaura kuma kuria kwa KDC ni maheanaga ngombo kana besha na no akigwa mene ria twatariririo ya guteithiriria wirugamie na no abiriria kaundu kauru na tari kanini muno nduna funding fata ni ugie na know how kana na umenyo wa uria ungika na nigetha wone besha icio ndenda gutiga moko-ini ma nonsense mwari wang'ethe agotere thini wa ikereka riri ringi turaingira thini wario na ni agukuhe besha kuhitukira *317# *317# ikira gatagata ga ciringi 17 na ngiri imwe ugucagura box imwe